Orukwetaga obuhwezi ni Daphne Omugisha omukiwa emyaka 24 y'obukuru omutura omu kyaro Kihanaka y'okubanza omu rubwizi bw'era Rutoma Town Council omu district ya Mbarara. Ogu tarikuhweza kandi yatushoborera ngu akahuma yahika omu kyakataano yabanza yamara emyaka endiijo 5 tarikushoma bitu abanyambabazi bakaija bamukwatiraho yagumizamu yashoma. Omu mwaka gw'2024 Omugisha nibwo yahiza senior ya mukaaga aha Rutoma Secondary School yagihika arikwihayo obubonero 11 bitu yabura sente zo kumwongyerayo aha university yashutamu omwaka gwona. Aho hagati kutwishikire omu 2025 nabura fees kandi ahagati aho naga ne sente zo kuregistaringa na government kunagire kuzitunga system yaba yahwire hati niko kukora dead year abo kuba nkantine buhwezo bwona mbwenu aho mukama yija yampwera najantu mukama onyambe umwaka guhwe ubu nifuna chance yo kuregistaringa mu mwaka gwija bwena rahanga ngarukiremu. Omwaka guhwire akagezaho yaronda emitwaro 5 yija job form kandi nobwo kiroto kye kibire kiri cyo kuba umushomesa. Ogu atungira Omugisha bamweta Kyambogo University ha government okushoma ebyo kuhumuriza konke byarikwetaga ni byingi kandi atayineho kubyiha konko muri byona nubaraye banyesiri uburebereze n'ubuce nibamba ha tuition na hostel ibindi byona nishabo buhwezi kurugo mubazire abaryokwe n'abarumunanje n'abanyanya z'abaryokwe okugira obuhwezi aharinye n'embabazi okwenda ngu tushikirize ekirote kye mazima oweno inobo yambi ahero kwenjo ubwo muringo gwona abo kwano basokubotine ngecyo kureba utine sente konka oinenga bed cover hati Daphne na agenda abukwa n'umwana w'umushiki ya rekitandike nateka bed cover ejo ni muyamba abuka kajuguzire nabwe tine kitarse kuwa ko inecho na cyakwasa kuyamba mwejogu mazima ntucyakira. Omugisha kuyahirize kuzarwa nyina yamusigiranye n'enkuru ine myaka nshanjo na mukaga y'ubukuru bwa hati naho tarukwebasa ubwo mwana kuna mutungire rebo mu kamera nyina akakazara asa mutinafayo bakuna je kuranda kali account tandika kabihabire kuri naka karebera nyina wakarwe n'umukuru na irondere n'imo yanaki mushyirana umurebera nganye namteka hamani kutuga hato bumbe ni mshamba shambiro sente benye notokerwa mana rwo baguzaho orukujunanizwa habeja bino buremo mu office y'ibyo bwegese omu district ya Mbarara yashobora byo mwejo gwa rukwetaga cyo kureberaho yaba na umbarire range narishi ebyo kuryizoberyo nka Daphne oshimye kwa no barana nebyogo sighted guide mweno program yo muntu omwe no baza mukaje atecho nchetaga support ya mani kuruga ombantu kureba kangu yaje dene cha kandi ogarukoreba hatinke ndiyo nindeba arengo rwa Kampala na nebyetago byo mu Kampala definitely na inde bintu bingi ba member ba parliament nimba shabangu munyambo mwana waje arya kushujurwa kwa mani tinyine cyona wakubasa kuba nayenda kwera Daphne no basa kutera inamba yesumeji not mushanju ina mwenda 510 igani 10 eryo mu mazina ga Sergio Ninsima ningano basa kutwicera office zitwe za TV West omuruboma Mbarara tubase kwera kwika hamushogu ahabwa TV West nda Aidan Bataringaya.